Hej, ti tamo, ne treba ti fakultet, čuješ li me? Šta? Welcome to Luka and Ilija Show. Ćao ljudi, ja sam Luka. Ja sam Ilija i u današnjoj epizodi ćemo pričati da li vama stvarno treba fakultet ili ne. I koje su stvari beneficije fakulteta, dobre i loše strane njega, kao i da li možete da bez fakulteta imate dobru karijeru u životu i da li i sa fakultetom to isto možete imati. Mislim da je prvo bitno započnemo da neki karijere jednostavno zahtevaju fakultet. To je kao što je medicina, ne znam da li biologija, geografija, te neki predmeti koji se uče u školi, mislim da oni zapravo moraju se uče. Mora da se prođe fakultet, to je kao za advokata, za razne neke aspekte koji jednostavno zahtevaju. Da, jer onda ako je vaša strast, na primjer ako vi stvarno želite da budete, ne znam, doktor, hirurg ili želite da budete advokat, ako je to stvarno nešto što vi želite u životu, ja vam stvarno preporučujem da idete na fakultet jer je to bukvalno ono što se obučava za vaš poziv. Tako je. To ne može neko se nauči sam od sebe. Da, sam od sebe. Bukvalno imaju ljudi koji se obučavaju za to. Da. Ali postoji jedna druga strana fakulteta, jedna loša strana fakulteta, jer ona je uglavnom vama nametnuta od vaših roditelja i od društva. I, na primjer, šta ako, na primjer, vi ne želite da budete advokat ili hirurg ili ne znam ja šta? Šta ako vi želite, ne znam, da budete travel blogger, na primjer, to je osoba koja putuje po svetu i to dokumentira. Ili, na primjer, ako želite da budete profesionalni sportista ili da zarađujete pare online. Na primjer, ima mnogo stvari koje možete da radite. Mnogo profesija koje možete da radite koje vam zapravo ne treba fakultet za to. Da. Jednostavno ne treba. Da, i sada postoje mnogo dobrih stvari fakulteta i loše stvari fakulteta. Ja bih započnuo da, na primjer, dobre stvari, na primjer, i upoznavanje novih prijatelja, poznanstva. Kao na koleđu, pravite svoj jedan krug prijatelja. To, a sa druge strane ima dosta ljudi koji ne znaju šta hoće sa svojim životom i onda fakultet ti daje taj kao neki period od 4 godine ili više, zavisi koliko. Da odluče. Da odluče šta zapravo žele sa svojim životom da urade. Da. Ja ću reći loše strane, koje ja mislim da su loše strane fakulteta. Loše strane fakulteta mogu biti da, posebno ako ste izabrali fakultet, a nemate ne jurite tu svoju strast, je da trošite vreme uzalud, kao prvo. Onda druga stvar, ne obučava vas za pravi život. Obučava vas za tu struku koju ćete raditi, ali, na primjer, ne obučava vas kada jednom budete i završite fakultet kako da platite vaše račune, kako da živite sami, kako da organizujete vaš novac. Vaše vreme, da. Tako da, što se tiče tih stvari, fakultet možda nije pravo rešenje. Ja bih pre rekao da te neke druge stvari kao račune i sve to, pošto vas fakultet to ne nauči se sa drugih izvora. Da. Imate na internetu. Naprimjer, jedna veoma dobrih stvari koju mi nemamo ovde u Srbiji je koledž. I mislim da kada bi to uveli u Srbiji, čak bi možda fakultet bio nekako više zastupljen. Neki to zovu univerzitet, tamo uni, ali koledž je glavna stvar. Imamo fakultete, ali nemamo te kampuse, možda na to misliš. To je ta glavna ideja, na primjer, da imate... Zašto ti misliš da ti kampus bitan? Pa, na primjer, to je kao... Zar mi nemamo već kod naših fakulteta, kad izađeš onako ispred fakulteta... Da, ja mislim da to nije isto, na primjer, na kampusima oni imaju spavaonice. Znači, oni imaju mesta gde spavaju, imaju bratstvo... A šta, mi kod nas nemamo fakultete koji imaju spavaonice? Pa imaju odvojene spavaonice, ali nije to isto, na primjer, oni imaju ona bratstva, fakulteta sestrinstva, imaju one organizatorske žurke, imaju ono sve ostalo. Ali sa druge strane oni plaćaju mnogo više te fakultete. Pa, to je... Mislim da je prosječna godina na tim fakultetima $26,000. Da, tako da ja mislim, iskreno, da bi vi trebalo prvo da odlučite šta vi želite u životu. Čak ako vam je glavni cilj da udovoljite svojim roditeljima, udovoljite im. Ali mislim da bi opet trebalo više da se bazirate na vašu sreću. Tako da, ono šta vi želite da uradite u životu, idite prema tome. Ako želite da jednostavno imate jedan posao koji će vas usrećiti i da radite tu profesiju koja će vas usrećiti, idite slobodno, upišite fakultet i naćete tamo isto mnogo dobrih prijatelja. Ali ako želite nešto drugo... Sa druge strane, ako želite, na primjer, neki biznis ili to, ja mislim čak da ti ne treba fakultet. Da. Mislim da razne metode koje se koriste, ali ne pričam za računovodstvo i te neke stvari koje opet moraju da se nauče. Ali ne moraju u fakultetu, ali mogu. Ali kažem, generalno, vođenje biznisa i sve to ne treba ti fakultet da bi to naučio. I mislim da mu čak i nauče. I meni čak i besmisleno da ti učiš od ljudi koji nikad nisu imali svoje biznise, kako da vodiš svoj biznis. Da, iskreno. Jer, na primjer, ima toliko ljudi koji će vam pričati da treba voditi svoj biznis i pokušavati da vas nauče nečemu što oni još nisu uradili. Tako da, primjer, imam jedno dobar savjet za sve vas, koji sad treba da upišete fakultet ili ste neodlučni.
sad, mislim da je sad vjerojatno već gotovo, većina su upisali, ali uzmite jednu godinu, to je ono što sam ja uradio, uzmite jednu godinu da razmislite. Uzmite jednu godinu slobodno. Sada, mnogi profesori će vam reći u fazonu kao, ako pauziraš jednu godinu, pauzirat ćeš još jednu, nećeš više nikad upisati. Ali istina je da ako uzmiš jednu godinu da napraviš retrospektivu, čak da probaš nešto da radiš, da malo istražuješ o raznim poslovima koje bi želeo da radiš, možda čak i dođeš do tog novca koji ti treba za život, a možda dođeš do te svoje strasti koju želiš da radiš. Osim ako nisi 100% ubeđen da treba da upišeš fakultet, tako da to je maks sa dve Koje misliš su loše stvari, loše strane fakulteta? Loša strana fakulteta? Pa, po meni iskreno, loša strana je to što vas ne obuči za taj život u potpunosti i... Dobro, to je za život, ali za stručne stvari. Za stručne stvari, pa manje prakse. Da li misliš da naši fakulteti nas spremaju za ovo što se dešava van škole? Pa ja mislim da ne. Ja mislim da posebno u Srbiji sad trenutno više rade neke veze, da li poznate neki ljudi da se tako dobijaju poslovi čak i u struci, osim ako niste odličan đak, ali moje lično mišljenje je da fakultet nije loš, nikada nisam rekao da je loš, fakultet je jedna sjajna stvar, ali ako stvarno želite da radite to, ako ne želite da radite, onda stvarno gubite vreme i svoju mladost, isto tako. Meni je bilo fascinantno što dosta sad ovih novih ljudi što zapošljavaju ljude, znači nove kompanije i sve to, ne gledaju više koji šta imaš od fakulteta, ne gledaju ti diplomu. Da. Nego, na primer, gledaju kakav si kao osoba, tvoj stav, ta tvoja brzina da izvršavaš stvari i taj tvoj entuzijazam. Ja mislim da će to bilo gdje u životu biti od ključne važnosti, kakva ste osoba, da li imate samopouzdanje, da li imate tu brzinu, da li imate tu harizmu. I mislim da, na primjer, zamislite sada da ste vi, imate sve to i da ima neki dečko ili neka osoba koja je po ceo dan učila u svojoj kući i nije izlazila nigde i samo je žela dobije tu 10 na fakultetu, ali nema ništa od tih veština. Ja mislim da ćete pre vi dobiti posao nego oni. Tako da, to je ono što ja iskreno mislim o fakultetu. Mislim da mogli da završimo ovde ili imaš još što da dodaš? Pa ne znam, sa moje strane gledišta, loša strana je što te ne nauči zapravo to što ti obeća, znači ne spremite za te poslove, jer ti opet na poslu sve moraš da učiš iz početka. A platiš mnogo para. A platiš mnogo više para koje možda uložiš nešto drugo. To sam zaboravio da kažem. Naprimjer, imate kurseve za programiranje. A programiranje je jedan od poslova koji se najviše plaća u svetu. Pa onda imate kurseve za sve ostale zanate koje vi želite da naučite u bilo kojoj sferi života. I ja mislim da njih platite čak manje, mnogo manje tu investiciju nego što platite 4 godine školovanja na fakultetu. Mislim da... I nikom još nije zagarantovao posao. Da odeš, na primjer, za fakultet gde te uči računovodstvo, ti generalno možeš računovodstvo da naučiš kroz neki kurs. Da. Platiš ga mnogo manje i štediš mnogo više vremena. Ja mislim da fakultet nema potrebe da ti traje 4 godine, možeš sve da završiš i naučiš to za godinu i po dana. Da, ali ako želite da nađete društvo, sigurno možete da nađete na fakultetu i to je jedna dobra stvar. I ako ste još neodlučni šta ćete da uradite, mislim da to... Jer posebno za mene, samo sam teo dodam za kraj, posebno za mene lično, ja kada sam završio srednju školu, imao sam tu neku prazninu u sebi jedno vreme, kao nema više srednje škole, nema tog društva, sad moram da tražim društvo, moram da izlazim više, moram da putujem više, a na fakultetu opet imate to društvo, imate osjećaj taj kao da ste još uvijek dete, tako da ima dobrih stvari tu, tako da sami izaberite. Da. Danas smo pokrili ovu temu za vas i... Vidjet ćemo se u narednim epizodama gdje ćemo pokriti mnoge druge teme i mnogo novih iznenađenja će stići od nas. Zato ćete vidjeti zašto smo bili toliko odsutni, vidjet ćete nešto veoma zabavno. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Vole vas Luka i Ilija. Ćao. Yeah. Out in California, counting up my blessings, only 24, with a multi-million-dollar pension off my catalog. That's cause I'm a don, like Cheeto, cause I'm on, and I got more songs than the Beatles, whoa.